Ayan, naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ken papagayam. Ayan na kayat kuman nga iabrasa iti nabara nga panagkablao ko kada kayo. Yan. Ayan, naimbag nga rabi, friend na Mads Ubinya Casbalyedo, Ma'am Tin Caleda, ayan, Ate Pusong Bato, Manang Nicole Alexalen, Pagayam Vince Paralag, ayan. Ayan, naimbag nga rabi kada amin, kada kayo amin, ayan, ngawan labas nan. Ayan kita tayo man umuna nga request kintay patangatang. Ayan na pauluan iti Facebook ni Pagaya Maribel Vizcara Atiu. Ayan na imbag nga rabi ma idol pa shout out man kay Love Marites Concepcion Remando. Ayan. Di Pagayam Lorna Doca Castillejo. Ayan, hi sir na imbag nga rabi. Makita tanagan mo limtuad ito'y rigna tinay pen nga ayat kaslanay kagara in friend ka ket inaccept na. Ayan ni Ate Pusong Bato naimbag nga rabi ading gwapo pa shout out man dagita ay ayatek nga anak dita bantay kastamet kini Ami Lorenzo Saldino Acuña nga dadta Alcala. Yan kina jay may nga anak ko dita gataran ni Alma. Ayan ako niya muli na kin Cherry Anding dita dasun. Ayan nagsisina dagaya man. Ayan kata kablawak man ni ading Maria Cristina. Ayan. Sarap tidalanta ng ring dinabayag na idulin arik na tarumbeng kadiya. Ayan ni Ma'am MJ iti Siwit iti Isabela. Hi sir, good evening to all of your all of us kuna nagayam. Ayan, especially to you Mr. Danny kablaaw man ti pamilyak Dario family from Aurora province. And to all my co-admins, Siwit Isabela, more power to your program. God bless us. Ayan, request ko man jay no promises. Kunanin yan. Hello sir, watching here at Singapore. Request man jay I love you by Celine Dion. Ayan, ipatangatang kita amin. Ayan ni Pagaya Kabsat Lin Lorenzo Valenzuela na imbag nga rabi. Naimbag nga rabim sir, thanks sa spiritual song. Ayan madaydayaw ni Apo Diyos tagnanayon. Kadani na imbag nga rabim kuna ni Pagayam Jonel de los Santos. Ayan naimbag nga rabim amin kuna ni Ma'am Chaaw Cha. Ayan ni Ma'am Achaw. Napalaos tiragsat ko agarag-rag uday tuy puso kaput Facebook akon ko nadakit nagsarak tidalanta ng ring dinabayag na idulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen uray ken katagikuten yak maisuro to'y ring na ubiyag to'y biyak kaput Facebook akon ko nadakit nagsarak tidalanta. Ayan kay Pagaya Maribik Parungaw. Ayan, thanks for the spiritual song idol kunana. Tarumbeng kadiya patuluyen uray ken katagikuten yak maisuro to'y ring na ubiyag to'y biyak rumbeng kadiya patuluyen uray ken katagikuten yak maisuro to'y ring na ubiyag
Chào các bạn, mình tên là Linh Khay. Hiện tại mình đang đi hát tại các cuộc tụ điểm khúc No Problem. Ala, dahil ito nga rod tay No Promises. Hey baby, when we are together, doing things that we love. Every time you're near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away, baby. You're the one I need tonight. Ayan, isala ka man, Mr. Danny. Unahan niya. Baby, Yan. I need to hold you tight. I just wanna die in your arms. Here tonight, hey baby, when we are together, doing things. Ayan niya pagayam wino manang Nicole Alexalen. Naimbag nga rabim Sir Idol, kablaawak man tiya panagkasangay ni daleng ko, Miss Jan Hele. O Ja en Hele Hermano iti wis. Ayan. Wis ko para ken kuana ket sapay kuma tanasalon at latta ken napigsa nga mangsanangit amin nga panubok iti panagbiag. Baby, you're the one I need. Panagbiag na para iti pamilya na agyaman ng idol ti kablao mo. Ayan. Baby, now I need to hold you. Yan ni pagayam Rinalin Sabado na imbag nga rabim sir watching Abu Dhabi. Ayan ni pagayam Emmy Grace. Shout out po na imbag nga rabi. I don't wanna run Ni Ate Marites Medina. Good eve sa'yo ading watching from Dammam, Saudi. time. No promise, yeah. I don't wanna run away. Ni pagayam Lorna Doca Castillejo. Sir, pa-shout out naman kay na Rinalin nga madamag buya ita. Dito'y Abu Dhabi. Kunana. Ayan, nagyamanak. Baby, now I need to hold you tight. Now Siyempre, hantay mo't nga my love. liplipatan nga i-share dito ya Facebook live tayo. No promises. I don't wanna run away. Baby, you're the one I need tonight. No promises. Baby, now I need to hold you tight. I just wanna die in your arms. Here tonight. I don't wanna run away. Baby, you're the one I need tonight. No promises. Baby, now I need to hold you tight. I just wanna die in your arms. Ayan si Boss Eire Pereños. Ayan, shout out Boss Dags. Hashtag 30. Hashtag Boss Jojo. Hashtag Kadbu. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, dahil ito request ni pagayam Emmy Grace. Tayo si Siwit iti Kalinga kano. Awat tung dinukmaak kung kaay ayaman Ayan, naimbag nga rabi, pagayam Christy Balwang. taamba Stamet kini Buddy Jollibee. Stamet kini Ate Marlene De Leon. koman At syempre iti DBT family, kang runaan kini Madama Karen Bros. Stamet kini Ma'am Marites Concepcion Remando. sa tuong sisiwit ko Kini Manang Nicole Alexalen. siwit
Iti asisiwit iti Isabela ni Gayem, founder Earthswin Leanyo Napole kini Ma'am MJ. Kaya kastameten kadagiti admins and members. Ayan. Iti hugot wenno tambayan hugot pag-ibig ni Ma'am Cristina Toledo. Ayan. Ayan ni Manang Pagayam Renz Garma Manuel Belango na yan na late nak kadani ko na shout out man ipigpig sambasit haha thank you. Yan. Ayan wow bagong ligo kumusta dita kunahan yan. Ayan, good eve, shout out naman sa anak ko, Ashley May Gasbalyedo. Good luck bukas anak. Ayan, pa-request man dyan ikaw at ako by Moira. Friend, ayan, thanks and God bless. Ayan ni ading Tangkora Mansano, Maria Cristina. Hi kuya, ragsak nga rabi, kada kayo amin nga mga kadaniw. Ang nangruna kanya manong guwapo. Yan. Ayan ni Pagayam Chris Aguinaldo. Good eve sir, watching from Abra. Shout out ko man, Pamilya Encardado, Pasyon, Kaleda, Ken Balisakan. Ayan na Balisakan family ti Rizal Kalinga. Ayan medyo nakadayo ni Pagayam Chris Aguinaldo. Tagayam dita na Abra. Naimbag nga rabi o amin dita. Shout out maniti dagiti DBT family ken members ng nangruna ken Ma'am Karen Bros ken aminen agdengdengeg ken nagbuybuya dito nga programa Mr. Daniel Kenayat Sir Idol nyan. Giyamanak manang. Ayan naglabanak kano pa lang. Naglokot. Ayan naimbag nga rebim sir kablawak man met ni inang ko nga naganos agaw awir kadagiti apo ko na. Ayan, love you inang ko, Maring Baksa. Ay ni inang Maring Baksa, na-miss kayon unayen. Thank you sir. Ayan. Ni inang Maring Baksa dita, na bantay sula na Cagayan. Ayan, na imbag nga rabiim. Amo manang Marlin De Leon kata ninang ko ni nanang Maring Baksa. Ayan.
Ayan, Nicole, Nicole Alex Salen, kunana, salamat darling. Ayan, I love you, adu-adu, kunana. Ni Manang Jan, Weno Jaanhele Hermano. Ayan, good evening sir, shout out man sa ex-BF ko dyan. Sa Dap-Dap Amulong, Arnold Ancheta. Ayan, pa-shout out po idol. Ayan yan. Yung ex daw ni Pagayam Louie Caleda. Ayan, magandang gabi. Si Mr. Arnold Ancheta ng Amulong sa may barangay Dap-Dap. Ayan ni Buddy Jollibee. Hello, hello, hello. Kada kayo dito Pinas. Watching from Qatar. Ayan, katarantaduhan. Naimbag nga rabi tayo amin sir. Awan ti gurbak. Awan ni Pagayam gurbak nga talaga. Naimbag nga rabi. Pwede po request. Pa-change day off po ako. Thanks. Ayan yan. Ayan, nagkablao man na imbag nga rabisan ko na ni Insan Jan Dorian. Shout out bro ni Pagayam Jun Sibal Palpalatok Jr. Ayan, nawanan niya man na Pagayam Emigres. Ayan, na imbag nga rabi kada tayo amin na. Nga, sir, kablawak man jay nataraki nga DJ. Itibantay Solana. Ayan, awan ti sabaling ano di sir, Mr. Dani kanayat. Yan. Ayan ni Pagayam Bing Kabigas ni ma'am. Ayan, hello sir, good evening kanyam. Sala tayo manin. Anya salain tayo nga eh. Ayan. Sir, pa-request man jay nagmamahal kahit bawal. Yan. Daman tayo nagmamahal kahit bawalin. Yung mga nagmamahal dyan kahit bawal ay tigilan nyo na. Ayan ni Pagayam ni classmate Michelle Jan de Guzman. Ayan, Eyo Serbats. Hi classmate. Pa-shout out man idol dagitay kalugarak dita Santol, La Union. Ayan, thanks. Iwasan ka dahil ako'y nakatali na sa isang dilag na labis. Minahan ko ng tapat at hindi magbabago Kailan pa man. dahil habang tumatagal Laging lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ayan, great ko nga si Kuya Samuel Cañete ng Botocan, Quezon City. Ayan, maraming salamat kanina sa may inihaw mong bangus, napakasarap. Ayan. Pinilit ko Limutin ka, ngunit di ko maiwasan. Mahulog ang puso ko sa'yo sinta. tulungan mo Naman ako kung paano makalimot at paano ko maisatabi itong nararamdaman. nababaliw. Ayan, kay Ako sa Gayem Jonaline Ardiles Jose dita na Karatakat Amulong Cagayan.
naimbag nga rabim gayem. Kastamet kini mister mo ni Mr. Eldomar Jose naimbag nga rabiyo amin dita na karatakat amulong Cagayan. Iti family Dagyo, family Miguel, family Jose. Ayan. At syempre kastamit dita amulong met lang iti family Casbaliedo. Ayan. Limutin ka, ngunit di ko maiwasan. Ayan si Pagayam Dimple King. Pa-shout out man kay Papang Mario dyan sa Gado nga ag-birthday tata. Salamat idol. Ni Uncle Mario Gayam di tanay Gado. Kita ag-birthday tangal daw. Kita happy birthday. Lagi jay ag-birthday tatang Arabi. Ayan kita kablaawan kayo iti naragsak nga panagkasangay. Ayan. May taman. Ayan, nagmamahal kahit bawal, tigil-tigilan nyo na. Ayan, may bisita tayo pero nahihiya. Ay sir, pa-request naman yung memories. Ken Kablao man ti Pamilya Doca, ken Castillejo, di Tavilla Gadus Solana. Ayan, nagyaman ak sir. Ang puso ko sa'yo sinta.
Ayan ni Pagayam Josephine Pagtamana Apiado. Ayan, hello na imbag nga rabim sir. Pabati man ti happy birthday kini Chia and Hele Hermano. Ayan, thank you sir. God bless. Kaya Ma'am Delphine de la Cruz, pabati naman po yung mga sumugod dito sa bahay. Ingat na lang po sila. Sino nga talaga jay? Ayan sir, mabalin paki-play jay Stuck on You, dedicated for you. Kunana niyan. Na-stuck. Na-stuck on you. Here's to the ones that Alay, patangatang taytay Stuck on You. wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the Sagsagot kini Ma'am Christy Balwa. Ito yan friend, Mads Casbaliedo, tayo request mo. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
Ayan, dayto yan tay count on you. Nga request iti kaadwan. Keta dayto nga roden nga kanta keta intayo iba sa damdama. Tay may nga daniw. Nga naggapo iti may nga anak. I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears on our own. We've been so far, we've sworn at the moon. We've counted 1,000,000 stars. My love, still true. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I've stared these walls before. They made me blue. All alone, my heart I know there's one thing in my life that still rings true. I can count on you.
Ayan na gayem, Jonaline Aldiles Jose, ketsap sa pulik te request mo nga, what if I said, awan met, sino nga iti kumanta dayta. Follow me, important to me, my miracle find. Ayan ni friend na Remelin Catalon. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere would do. It's close. Ayan ni Pagayam J.R. Soriano, na imbag nga rabim sir, kablaawak man amin nga taga-amulong. Kunana, sir and God bless. Ayan, pa-request po J. Wonderful Tonight. Ni Pagayam Angela Salon. If you manage a team. Ayan, Josephine na Pagtama Apyado, ayan ni Pagaya. Pa-shout out man dita gagayem ko sir, da Jan Hele Hermano, Len Alexa Nicole. Ayan, Marites Concepcion Rimando, watching from UAE. Ayan, God bless sir. San buybuyaen kamat mayat gayam ko na. Nya nagyaman aksan na Jan Durian. Looking back, Ayan, pa-request man jilag lagi pa mawanti nagkurangak. Ayan, sige. Naimbag nga rabim sir, sapay kumata mamit kanto no madano ni Tial daw nga makauawid na tao. Hehe. Anyan, sige, kikita tayo to amin. Iti Family Gabs Fanatic wenno Gabs Community. Ayan, nagkikita tayo to. Ketsak amin ti bahala iti mainom. Mainom nga danom. Ayan. Mga anak ko ti Ado nga Balde. Ayan ni friend Mary Ann Espiritu Rabanillo. Ayan, magandang gabi. just me and you. Salamat po sa pagbati sa pinsan ko. Kuna ni friend na Joy Manalgilod. Wenno Manaligod, gaya. And forevermore, as the years roll by, beginning to see that I can count on you. Ayan, daytoyan tayo Wonderful Tonight.